Dobrodošli ljudi u Minecraft. Mislim da danas ćemo započeti Minecraft preživljavanje. Znači snimat ćemo, možda budemo snimali Hunger Games. Cipaj. Biće možda ovo video će trajati možda oko 5 minuta, 4. Da skupimo drva. Imam ja plan da prvo napravim crafting table. Crafting table, pa sjekiru, pa da cijepam drva. Sjekira. Sad se nakupiti drva pa mi neće zafaliti. Za prvi dan ćemo se zakopati, a sljedeće epizode skupljat ćemo još više drva pa da napravimo kućicu od drvenu. Poslije ćemo, kad bude malo više, možda kako budemo, napravit ćemo kućicu od kamena. Samo da skupimo. Neću ovo cijepat, ide na gudu. Evo. Ovo mi ja mislim dovoljno. Nisam. Evo ovdje ćemo graditi kuću, vidite, već je ravnica. Napravit ćemo kramp. I sad ćemo se negdje tu zakopati. Evo na primjer ovdje. Ovdje ima trave. Samo da ovdje kopno stavim crafting table. Da napravim, neću baš sve praviti pošto zafalit će mi pa da napravim i ugalj. Dosta. Idemo dole. U dubje. Lava! Siva. Ide mi negdje. Otkud lava? Ovdje gore po tovi. Otkud lava? Otkud lava? A evo izgleda peć. A evo zbog čega je. Pa vidite, on je učeo vlasti. Bacimo. Ne treba nam. Šta će mi se? Ljudi. Snimam već 3 minute. Samo da vidi kako ćemo se ovo provući. Gdje mi se ovdje na sad sam se pogubio. Ne znam što mi je skin skrio. Uspio sam nešto. Čekujte sljedeći put da će mi drugi skin. Ovdje nič treba. Jedno tamo na gljiva, kod drva gljiva. Idemo na ovu zemlju. Evo ga. Nije ovdje se ne sviđa. Pa ja ću sve praviti. Ovdje. Pa evo kuda lava dolazi. Pa vamo ću. Tamo nam je ovdje ova gljiva. Snimat ćemo minut još. Samo da malo prokopamo kamena. To je to. Idemo kamp. Cijepaj. Cijepaj. Koje sam dala. Ovdje ovaj. Šljunjak. Ako nađemo ugalj, to će biti još bolje.
Izvinite ljudi, i to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav.